أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبتخون أول من كم أنقار دوي غير ما قلنا ماذا فوقا ممسكتو كوريا مجندني كيرت قرآن قلون والعلم توجه في لا ورتكي أما فهم أول من وهكذا كم فشاف ميواني كيرت قرآن جمع نو تكيرت قرآن جمع كورا ما به قدو كيرت قرآن جمع كورا ما كي أي أقول من كوريرة كدنّمين دعوة تكا أي كمكة إغترين إغو تكي أي قرآن هتوغا جمع كورا فومة إكمكي أي ورفوري هميا إدوا سورغا هنگاگين غسفاوا كمكة رسول الله صلى الله عليه وسلم کے حياة پڑوغا එහෙම වීම එදුවස්වරු කිරිතු කුර්ආන් බේබේ කලුන්ගේ හිප්පුළුගා ජමා කුරවුන් නුවතා හිද්දස් කුරවුන් එයි එබේ කලුන්ගේ වරබොඩෝ අහමියත දෙවවාගෙන් කුරවුන් ආස්ෆාවා කමකේ අගොන් මේක තෙරෙන් සීදා රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලමගේ අරිහුම් මුල කුර්ආන් එකීගා අඩවස්සවා ෆාවා බේ බේකලුන්ගේ වාහක දන්නවාදා ෆවාන හැම එගොතා एक इतुरु में सहाबी बेकलुंग बेकलु काने बेकल का वाद कोरव मुंदिया कमेकन अगोन मेन्ना एंगेये किरित कुरान हिदस कोरव मकी एमे मी उम्मत लिबिफावा वरा खासा खुसूसियतिन ए हितु दस कुरमा अदि इल्मु सनदुन नकुल कोर मुंदियु माने कि इल्मु फोर को दिनुमुगा मेदुकंडु मेन्नेति इल्मु नेगिफावा सिलसिला देमिगिन ओतुं ए किरित कुरान का मुगावियस अदि सुन्ने का मुगावियस अहमगें इब्न जज़री रहमहुल्लाह विदालवनी किरित कुरान नकुल कुरमगा हित्तकुगा मीस्तोंगे हित्तोगा रक्का कुरेफावा रक्का कुरेवुं एये अस्लुगा एम्मे खासकमे देफावा कमकी එක්ගොතකවස් 5 ෆුට්ටවගා ලීෆාවා ලියෝ මෙන්නෝන සෝබකී දුවස්වරකී ලියුමුග කන්තත්තන් එහා බොඩ ඔය දුවස්වරකමුගා නුවාති එමෙමා කිරිත කුර්ආන් හිද්දස් කුරවුන් එයි කිරිත කුර්ආන් ජමා කුරවුමුගේ එම්මේ වරුගද වසීනේ අවුන් වානි කුරිරේග දන්නවාෆා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම වඅදු වඩිගන්නවාෆා වනි إن علينا جمعه وقرآن تمن إله كما تشوا كما كي قرآن جمع قروا خليك فانا كيوا وداروان دسكدف لا تحرك به لسانك لتعجل به قريات غوتي خليك فانو دوفلو حركه نقرواش قرآن أبه لبيغت متك مانكي خليك فان أوسوي ودا نغنواش تمن إله سبحانه وتعالى إكان فوريهم قروا هشم إهما أول دنوالي بيور معونا جواهك إحاديثاga يهودين جد قبيلة يكون إدمك جماعة أبان هنا دين قرنا دين مرتكا رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي بيكلون قترين هدين ها بيكلون فنوفبي إنما أبامهم بيكلون غدر وربي هريها بيكلون شهيد كل هريها بيكلون كي يسكيرت القرآن هدس بيكلون كم يكس إدوس ورقة باوالي فوا منبر صحابي بيكلون دي hitu das kurawmu bay bekaluna ki sida rasulullah sallallahu alaihi wasallam garihum das kurawmu gende bekalun anaba bekalun sahabi bekalun kure e kaman ahulur bekalun garihum das kurawmu gende wafa efo devana wattara ki rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga duwa sorugaves kirit qur'an diye liyevum kirit qur'an liyuma devwa fawa ahamiyatu ke terega rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurawwa fawe لا تكتبوا عني غير القرآن تمن كذا فان غفرابون القرآن فيه واهن تشنولياش من كتب مني غير القرآن تمن كذا فانو النسبة قرآن نون هن تشليفا وكما فانا فليمحو أميه كويتش فهلاش إنما
mi riwaya kanjennun algon menna otiki rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis basfurta liumuge macca devwa fawa irshaduge dalil tan algon men gatuga nuhanu gina emima ilumberin mi jama kurawwa vidalwani mitanuga ewa basfurge muradaki edu sor liumundani daade kudi kudi eccetiga qur'anuge baba emima ege tereng ehen evvesecce lieviji kama wanama qur'ana enun eccaka olidanati ebekanun na irshad devwani qur'ana ekuga ehen ecce nuliuma maneki ehen tafatu tanegga tafatu gotaka liunu kamuga yes no tafatu echega liubi kamuga yes qur'an liwe echega qur'an fiwa ehen ecce nuliuma am rasulullah sallallahu alaihi wasallam rabbudu inayatri kama yafun devwa fawe hijra kurama fawga kirit qur'an liuvuma haqiqatuga hijra kuriga algormenna fenna kanne riwayat ta kun kirit qur'an ma bada liyebigen nota liyefa wa kam henna mas komme saraka liyefa hore fa futta gengulu vikan algon menna engen ebur henna mas mi mashru nota kirit qur'an liyumun diumuge mashru boda feshigen diyi rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijra bada ganna mafo madina ge duwastawga khasako mistako dina wanun ituruwe adi qur'anum bawa levve minwaro ginawe dinuge kankan olum fiduan jefa wale bodukam hemima rasulullah sallallahu alaihi wasallam kirit qur'an liuma nota wahi liuma taka khasa bekalun take ikhtiyar kore tebe from adu sawafan fada ege terega mashhur bodati sahabi bekalun himen wada gannawa ege terega ali gfana ke tebe from ege wada gannawa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke bodbe bege darikalun ade kale gfanoge lobbeti darikambalun fatima radhiyallahu anha ge firikalun ekale gfana ki تبفونا انجي ودا غنوان صلح الحديبيه غا ليوفي ماتير صحابي ادي معاويه ابن ابي سفيان ابي بن كعب زيد بن ثابت فدا بيبي كلون ليو مخاص قربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قران كم ايه كم تنقل بابا لفما كبكلون امر قربوا ليوما رسول الله صلى الله عليه وسلم ابيكلون اليوم دبوا ارشادغا ايه ترتيب قربان غوتا ادي سورتوغا همene ayat way qurabum gende manaki miveni ayat eveni suratege miveni de ayatege deterega anota miveni tanega liuwa shamima rasulullah sallallahu alaihi wasallam ebe kanunge hippuluga jama kurumum mida qur'an faifutaka nengewum masakke kuravi emvima bay bekanun amil fulabas liuwa mongende ehnama rasulullah sallallahu alaihi wasallam khassa irshada eggota waguta wahi bawa levve tanun rasulullah sallallahu alaihi wasallam garihun wahi libiwadagen liuwa mongende bi sahabi bekanun take tibbevi isu algondu dennevi bekanun fada ege turun amille ungene wadagen amille fula kirit qur'an fafuttahuga liuwa nota kommes echega liuman ebe kanu masaki kurawwa algodu komme sechega midannawan jehuni edu saraki karudaha gandu genguleve nota gengule nota hunna zamanennu edu sorga dade madu efada liyan ech henamas edu sorga sahabi be kanu qur'an gellige nudiyu mattaka ebe kanu ge hippuluga jamaum ge itura lifa otu mattaka qur'an ebe kanu liuwamon gendevi waran udagu taketi ege terega himene kadur rukuge oshigandu fada nuwata gasgawge dandi toshi maru efawa janawaroge hama ege kashigandu fada adi hilage tereng oman kon hunna hilagandu fada taketi efada taketi ga ebe kanu qur'an eroga liuwa jama kurawum gendevi maneki ammu gotega edu sorga liyumun dii waki baba nuwata surate waki echega liwe kala gotaka tebefuna tasawwur kureven ni zamanuga hilaga nuwata enu wes madda egga miharuge mihunna wasilatakum waraditko kanda nagagam wes liwi stan henna mes zamanuga hama benun kuran jeheni tafatu undagu wasilatakin misalaka lifa wa eche faaluwan nuwata engem wes undagu take hunnan ehnamas egotugo matin ebe kadon wara bodu ahamiyat ke kame devwagin liwvamon gendawa komekas
زيد بن ثابت رضي الله عنه بس فلق كلفان ودار فان كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع تمام بيكل رسول الله صلى الله عليه وسلم قارئه قرآن ترتيبكم ليوم من جندبيم إن القول من إنجي كيرت قرآن ترتيب ما قرآن آية سورة يترفع فون أي إلهي حضرة أسفا وكمك القول من فنني كيرت قرآن أقولون هري كانكمغا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل لفلو رأي أجوت إكانكا نونيم مواتا مثالك دنوا كما بانا ما قرآن كيومغا نوتا قرآن باوا ليفاوا أكورتا نوتا قراءة مثالك أقول من مهاروغا ديوهن أموكو إنجاني قراءة تكيكيما نوتا هجراتو غواهكا دكيما إنما سأريبوغا مكيني هين أكوري مانكي كيرت قرآن باوالي فاواني هم إكني قريش وانغاق ميهونغ لهجايكم إكني نو إنو بس عربينغ لهجاتكم كيرت قرآن بني باوالي فهم بما رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة هجرة كرم فو خاصة صحابي بيكالونا وغنوا دبوا فامي كيرت قرآن وغا أسفامي و هاي قراءة مثالك إفدا تفاتو تبس ابيكلون فا قربوا ليوفمون جندوا فبه اهمما كيرت قرانوغا اسفاوا افدا كانكم بس ابيكلونا رسول الله صلى الله عليه وسلم دسكو دبوا فاوا ايروغا اكليغ فانوغا جواب فلكي اي ايغوتشي باوا لفوني اكادا مشهور بين حادثات ابور اول ميراد كربيا قرآنوغ مي قراءة تكا بيكوتم وهكا دكاروغ ايوهاكا كتير دانا افدين حادثة كي عمر رضي الله عنه حادثة اكده غفانو أبي بن كعب كيوا بدارو میں اڈو اسوا اهن قراءة تكا كيوا بدارو ما غلگين اكده غفانو رسول الله صلى الله عليه وسلم غاريها گندي وهكا آدي هن صحابي بيكلكا دي بيكلو إنما رسول الله صلى الله عليه وسلم اتم بيكلونغ كيوا بدالون ادوسو مفوغا وس حديث قربني هكذا انزل اگوتشه قرآن باوا لفني هم بما تفاتو لهجاتكم عربينغ نوتا حجراتا قرآن باوا لفا انيرغس رسول الله صلى الله عليه وسلم اكلي فانوغ عمل فريا اگوتا كان نونيما هم بيفر صحابي بيكلون اكيكي مسلتوغا سوال قربويمس قرآن أقولون هوري كم أبوانا ما يكلي غفانو مادو كوربانو تا انتظار كورب كم يكس أقول من نعجني ليوفون كم أبوانا ما مي ورب بورا مسك كلك حقيقة توغا كلن دنيا فدان ليان ديجا أدي هم هم ليان فيفوتا نين إرجع تفاتو مفدا تكتيجا إبكالون قرآن ليوفاعن جنقولو في حقيقة توغا ميستكونا هميا ليفا وإتشبس ركاتري كما يوغا فور كودو متك إهنونيا أصلكي إبكالونغ دوس ورغا كيرت قرآن كم مهن ليفا نتس إبكالوني هيدو دس كورفاعن القرآن ركاتري كورفان إبكالون كما مدوغا شكلنا أي فرتما إبكالونا إكام فشيكين غوتكي بس نوتا زمان سور إبكالون إكام كورفمون جندي غوتكي أدي ميدا همي بس ميوماتوغي علموغي أهولورين إكام كورفمون دني غوتا ilmuge tariyan nikume wada gannawa befule kama bana furtama kurabba kamaki kirit qur'an hitu das kurevu egotun qur'an eg aslu gotuga otumattaka adi qur'an muraja kurumattaka adi gellige nudu mattaka allah subhanahu wa ta'ala bes hasa inayat dikame lavwa fawe egotun jibril alayhi salam fonuwa komme harage ramadan mahuga kirit qur'an مراجعة كربوا إها حساب باوالي فاوا باوالي فنتا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكوغا إدبي كلون مراجعة كربوا كما صحكم أسفابي إغتون عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قارهم أسفا وروايتك كريفان ودارن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم كي ميستون گترين امتي دو ميستكون نتكا گنان هيدا كوربا بيفلاي گنان هيدا كوربون بودو بيفلاي ekade gefanoge heda kurevun nuwata ekade gefanoge dilatikan ituru wegen deye
Ramadan mas as wanima Jibril alayhi salam ekale faanu baddale wadaagenne maniki Ramadan mahuge reetawga edebe kanum baddale wadaagen Qur'an muraja kuravum gendave e Qur'an muraja kurumga baddalun takaffawga Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ge heda kuravum iturwegende وكان يلقاه جبريل في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن جبريل عليه السلام رمضان موكم مريقا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدل وداقين قرآن مدارسة كرفا مطالعة كرفا جندبه معنى كي حساب باوالي فاوا باوالي فنتا فرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام بدل وداقين نيمي كريق فانوك ديلتكن إتور كرفا ವಿಲಾ ಗಂಡುಗೆ ಖಬರು ದಿನ ಮಣ್ಣೋತ ವಿಲಾ ಗಂಡ ಯಾಕೊಂಗ್ ಅನ್ನ ಫಿನಿ ವ್ಯಾರೋಳಿ ಎವ್ವುರೆ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನುಗೆ ದೀರತಿಕಂಗ್ ಇತುರುವೆಗೆಂದೆ ಮನಕಿ ವಿಲಾ ಗಂಡೆಂಗ್ ಅನ್ನ ಹಿದುಗ ಎನ್ನ ಬಾರು ಫಿನಿ ವ್ಯಾ ಎಯಿ ಹುರಿಹಾ ಹಿಸಾಬಕ ಫಿತುರಿಗೆನ್ ದಾಣ ಎಮ್ಮೆ ಅಡಿ ತಂತನವೆಸ್ ಬೈಫಾರು ಆಮು ಗೊತೆಗ್ಗ ವ್ಯಾ ನುಜೆ ತಂತನವೆಸ್ ಮಿರೋಳಿ ವದೆಗೆನ್ ದಾಣ ಎಫದ ಗೊತೆಗ್ಗ ಸಿಫಕುರವ್ವಮು ಇಬ್ನು ಅಬ್ಬಾಸ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹುಮಾ ವಿದಾಳವಣಿ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಎವ್ವುರೆವೆಸ್ ekale faanoga diiratikam bode hame gota rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabi be kanunna kirit qur'an kiyawa vidalu debbawa adi qur'an ebe kanunge farapulun aduwasawmon gendawa hembay be kanun vidalu ati man kale fa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihuga miveni suraten eveni surate kiyawa vidalu wime ehmema ilmu naqul kurumuga mi beenun kurebe aduwe humuge de baabes kirit qur'an naqul kurumuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sahabi be kanum beenun kurabwa eggotaki sama ei aduwe hun ei maneki sheikh kiyawa devwa adu ahagen dariwarun daskuru aneggotaki ardu ei hushe adu maneki dariwaru kiyevu kima ustad aduwe hun no da sheikh adu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabi be kanuge kiyawa vidaluwe wadagennomus kiyawa vidalu wadagennomus adwa sawafave hame gota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ebe kalonna gina kiyawa vidalu debba adi ammu gotegga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kiyawa vidalun ebe kalun namadun daskuravum gendawa fave Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ei ekade fanuge haya puluga waram madu faharega menui mane kame kane kalefon avahar wedagenu adas kam fuluga menui huriha wagutega sahabi be kadunge imam gotuga wedagen namaz kurawwa matveri sahiba emi ma sahabi be kaluna kalefon farapun qur'an libi wedagen no mundiya enamas rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge duwasuruga kirit qur'an em mushaf ge gotuga nota de banderi gante ge deterega muli qur'an jama kurayfenne ehennamas qur'anuge huriha baatake veswani liyevi rakka kurayfa bay bekadun amille fulam ves liuwangen guluvi adi ege itu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga amur fulan kurindenne fadan sahabi bekadun gatere mashhur bay bekadun ali gifan muawiyah gifan hame gota zaid bin thabit fada be bekadun liuwamon gendawa fo eyo fo algon menna engen dani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge dua surga wes ali ge fanu not ali ibn abi talib muad ibn jabal ubay ibn ka'b zaid ibn thabit abdullah ibn mas'ud fada bebe kanum jama wadagen rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge dua surga ebe kanum wani qur'an daskurwa fehmi ma zaid ibn thabit radiyallahu anhu ekale fanu kirit qur'an abu bakr ge fanu khilafatuga jama kurwuma medweri hinduga ekale ge fanu ebebe kanunge ehi tarika warabboda hoddawa faawe komme ka rasulullah sallallahu alaihi wasallam awhar wadagene kirit qur'an wani khasa gotega mistonge hittawga jama kore rakka kore enamas em mushafega liyefa netas qur'anuge huriha batages kurun algon denne fadan wani liyefa adihama ehme ediyun taka ekuga surat tabes wahi kore fadi ayat ki koba kambes nuata ayat toge tartibus wani kandale evs halega kirit qur'ana gulun hore mifada kamega sahabi be kanuga amille fulu raya gota nota amille fula kanta nimma wafe nuwe din suwalaki rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge duwas waruga ki begento qur'an egota jama kore faneti
komme gotegga yes rasulullah sallallahu alaihi wasallam hunna wagen ekan hingumaki ei emme ekashigen wagoy adi qur'an egota jama korefa otumaki ei sahabi be kalu navves adi ummata beseme fasiha wagen dane goy ki begento qur'an egota em mushaf gotuga jama korefa neti agol menna engen da kamaki hagigatuga sahabi be kalu navves fahum mikam bodu kamekkamuga we wadagen nevikan rasulullah sallallahu alaihi wasallam qur'an jama korwa fa netima ekade ifan kirit qur'an em musafe gotuga nuwata debande rigandege detirega jama korwa fa netumun sahabe be kalunna sekan korwun ei dati kamekkamuga kuri koluga wegen dia ennamas rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge duwasoruga qur'an egota nuliyumuge sawbatan ebur ekkamaki eduwa sorga 5 futtawga liegen gengulumaki fase kamekamuga numa qur'an bawa levum dia wogutu kamuga watibe qur'an bawa levuni ettartibakun nun kamawati qur'an bawa levuni kirtu qur'an eturifa onnam wa gotuge tartibun nun kamuga watibe fon godan kirtu qur'an ngame furdan bawa levuni iqra bismi mi surati kirtu qur'an ge fahokoluge surata kuteren kuru surate ehmima qur'an me dalgomen tartib kurefawa gota bala eruga qur'an tartib kurefawa gota kannum bawa le funiki e tartib kunnu ege iturun qur'anuge gina surettake ayat bawa le fawani waki waki maneki babaya fas ayat diha mifada gotaka ehmima komme deterega jaga benum wana liuwan ehmima bay bekanun liuwan gendevi waki waki liuwane taketiga ekeki surata waki ehmima qur'an bawale mun dia bugutekkamuga befa detereng ayat bawale mun diama edu sorge liun takan amdum bala eruga kirit qur'an ekachega ettartibun jama kurum gendumaki kurabene kamennu sabaki qur'an bawale muge tartib kurindennu fadan qur'an astu otuman allah subhanahu wa ta'ala kandalu wafa wagota khilaf devana kamaki qur'anuga edu sur bawale vunu ayataka akuga mansuh kurew mun dia bay hukum tabes himenetibe nota bay ayat tabes himenetibe rasulullah sallallahu alaihi wasallam duniyega hunne umaki ei qur'an bawale vuma adi qur'ana mansuh kurew fada kankan hingane edu sur kamuga wati kirit qur'an egotuga eki em mushafega nota de bandere gandege deterega liufa otun ei kurabene kame nu egi turun rasulullah sallallahu alaihi wasallam kirit qur'an bawa leva nimi ekade gefano duniya du kurab ma demedoga ma gina dostake nagafe nu maneke kade gefano awahar wadagen no dade karefa wani ko bes qur'anuge ayat nota surata bawa leva mun die ehmema rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga haya puluga ekan kurevun ei fahikamek wegen nudi ehna maskuren den no fadan ekamuga sahabi bekaluna wani sabitu kama ekuga kiritu qur'ana ebbes uni ituren nanna ne gotuga e qur'an nakul kurve fada sabitu kan libi wadagen fa gina bekaluna ki kiritu qur'anun bodu ba no ta qur'an ekiga hitun dene wadagannawa bekal tebe funa igi wada gannawan adu aswan ekeke be kanuge kiyama vidanun kiritu qur'anuge re ganduge re anu kamuga qur'anuge bodu ba no timba kulebba no teba kulebba no ta muli qur'an kiyawa vidal hagigatuga qur'an kiyumaki ei ekaman ahulu weri wima eha udagu kamennu kiritu qur'an kiyawa ege teriya wadevi mihage visnuma khiyala fikur e qur'anuge bagicha ge terega umun enaya fuhi kame veri nuwan natija ka vegen dani kitem gine request ena e qur'an kiyamga heda kurun algun menge mihe ka suratul fatiha nota suratul ikhlas kiyawa fada fasehan ebe kaluna muli qur'an kiyewe waran e qur'an ahulu weri be farita be fawati be ei undo kame kamga vegen nodan ena smedu wes algun men mihe qur'an bodo bay ki waha ka adwa ha fiya algun men na qabul kuram bes undago kama kavani sawbaki algon men ekama nofarita kamun algon men na hunna undago usas kurabet ehna mas qur'an kiyama befulun hama kiyawa vidalo muga waraf ahul weri begende dengoti abu bakr siddiq radhiyallahu anhu ge duwasorga qur'an jama kurevu
ema kurindenu fadan qur'an mioti miharu rasulullah sallallahu alaihi wasallam duniya du kore viruga migota sahabi bekalunge tereng etab bekalege hippuluga daskureifa adi khassakon ekale fanuge arihun kiyawa vidaaluwe dariwor wedagenne waki khassa bekalun ebatibbevi ekade fanuge amur fulan eki taketi ga qur'an liuvevi katibun liuvwa febatibi amille fulan qur'an daskurawwa adi amille fulan liuvwagen gengulu vibekalun ebatibbevi kanta midima vigotaki Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu ge khilafatuga tibe fune goda ganna Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu ge khilafataki ei ma digu khilafatennu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e foga gangandaka dolo aharen ha do ekale gfano khilafatuga hunnawan dimawi ekale gfana furatama kurimati wadagen nabi bodati imtihan taka verikan libi wadaga tuma ekuga tibe fun adu aswan ege terega arabin ge tereng bayaku mehum murtadduwegen diuma adi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya nuniya zakat dinu man inkar kuri bayaku faaluwe ebamihum zakat dinu man inkar kurum fada kantataka kurimati wan dima egotun hijra 11 wana hargo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam avhara wadagenno mafahuga hijra 12 wana aru Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu ge khilafatuga kurumun hangura men ei yamama hangurama mi hangurama ga sahabi bekalun ge tereng anekkaves qur'an hiddas waragina bekalun take shahidu wadagen ga gandakan haddiya waraka bekalun kurin dennebi yor mauna ge hadisa gaves haddiya waraka sahabi bekalun shahidu kollewne gadar weri kama ekuga e huriha bekalun kives qurra ongotuga qari werin gotuga mashhur wadagen fawa bekalun emvima mi hangurama ge hadisa gaves kanta midimawa gotaki gangandaka haddiyen ha qur'an hidda sahabi bekalun shahidu wadagannon dimab ehmegen bay bekalun sahabi bekalun gateren bay bekalun vidalwani ei timam me bekalun gateren qari werinne e bekalunaki duwaluge wogutuga mashghuluwe uluwa regandu wogutuga qur'anan huswe wadaganno bekalun manaki masakke kuruma diri ulumge kankamuga duwal wogutu heda kurama foga regandu ebekalun huskurave qur'an kiyawa vidalu mattaka agol menna mi hadisa mesmengeni ebekalunaki hamekani qari verin kamuga wegin waki kahala hedumen aluwagin waki tanegga miskittahuga alukaman huswe tibbe vitanennu ebekalun agol menna mifuni yamama hangurama gaves emme isafuga hangurama kurawwa shahidu wadaginne vitan ehmima algon menge qari verinnaki nuwata mi ummatuge qari verinnaki ei hame ekani miskittakuga nuwata alukon kura saamatahuga huswe tibe bayennu yahudinna nasarange aluverin tibe gota nuwata emihunge ilumerin tibe gota emmima ei algon menge salaferi bekanuge maki kommegas Allah subhanahu wa ta'ala kan hingawa qanunuge dashun Umar radhiyallahu anhu ge hippula mikam boduka mekamuga be wadagenne haddiyen ha qur'an hidda sahabi bekalun shahidu wadagenno ma guligen ekam bodu kamekamuga wadagen Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu ge arihan as dannawani kale ge faanu mi qur'an jama kurawama hingawa she liuwagen em musafe gotuga ehen nokam avana qur'an gelligen hinga daane hangura matawga migota bekalun shahidu wadagannawan jihe wadagannawa kamavwana Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu ge basfulaki kuring algon denne fadan ekaman inkar kurevu vidalwani subhanallah kinen heye timam bekalun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nukurawwa kame Qur'ani timam bekalun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nukurawwa kame Qur'ani hennamas Umar radhiyallahu anhu takuraruko vidalwe kale fanu gariyan as dannawa emme fahum Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu visli wadagen nabi ei eggotaka visnu ko du kolle bigem mane kamen nune den Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu gennawa ekale gefana wasiye korebi Qur'an jama korevuma ehnamas Zaid gefano ge basfulu swi hama Umar gefana Abu Bakr gefano ge basfulu wi fadan kinen heye Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nukurawwa kametiage dekalon kurawwan egotuga etawwa katake dekeo mafawga Allah subhanahu wa ta'ala Zaid gefanu ge hippulu wes Abu Bakr gefana Umar gefanu ge hippulu ekama kattaka
qararu kurevi kantaka qararu koddevi efoga eliwonu qur'an Abu Bakr radhiyallahu anhu ge khilafatuga ekade fanuga eppuga efoga Umar ge fanuga khilafatuga ekade fanuga eppuga otoma fahuga den qur'an eliwonu qur'an oti algon menge maka mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge ambika balun Umar ge fanuge darika balun Hafsa bint Umar radhiyallahu anhuma ge eppuga gaggandaka Uthman ge fanuge khilafatun ba'in niminde Qur'an jama kuro mattaka aneka Uthman ge fanuge doswaruga jama kuro mihar argument na mefenna ammu musaf liyumuge qawada eggota musaf liyuma hamia e Qur'an dengoti argument ge makamana Hafsa radhiyallahu anha ge eppuga hemima Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu riwa kuro wafawa digu riwayat ge ekale fanu vidalwani timan kale ge fanuge ariha Abu Bakr gafanu bala fonu baba gennawa fiye ei yamama ge hangurama ya guligenne manaki yamama hangurama qatulwi bekanunge masale ya guligenne algon korin denne fadan ga gandaka haddi hevura gina sahabi bekanun qur'an hiddas bekanun shahid wadagenne ei Umar radhiyallahu anhu eru ekade gafanu arihuga innebi manaki mihar majlismati migota khalifa Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu ebe innebi arihuga Umar radhiyallahu anhu ebe innebi ei kurin algono ishara kuri mashwara devvu mafahuga den Zaid ge faanu me bala fonwa geneveni Abu Bakr ge faanu ge majisa geneveruga Umar ge faanu ebe innebi ekale ge faanu ecce vidalo nuwe den Abu Bakr faanu me vidalo wani Umar ge faanu timan kale ge faanu arihan as vidalo wejje hangurama ge madanu e kuri saftakwa hangurama ko timam bekanunge qari weringe tereng gina bekalun shahid wada gannawa fi hemmima migota e bekalun hangurama ge madan tawga hangurama korawmun daniko shahid wada gannawa kama wanama ekan gina kamek kamuga wegen gus emme fahun qur'an gelligen higadane kamaga biru timan kale ge fana ebote hemmima Abu Bakr ge fane kale ge fana amur korawashe qur'an jama korawumuge macca timan kale faan dennebi me Umar ge faane kinen heye Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nukurwa kame timan kale faan kurawwani Umar ge faanu vidalwe huwa wallahi khair Allah gandi vidalo me hewegen wa kameke Qur'an jama kuramaki hewegen wa kameke egota timan kale ge faanu ge ariha Umar ge faanu ta Qur'an ko wada ganno mandi timan kale faanu hippulu ekama inshirah wajjo madande manake timan kale faanu hippulan ekan visni wada ganno fuma dande efoga timan kale ge fana ekan husha eluviye ehiduga Abu Bakr fana husha eluvum vidalu mi fadan mi agol men miharu filawul libiganna je nukuta Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu ekale ge fana ki ansariya bekale Madina ga ahul weri ekale ge fana ki zuwam bekale Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahi liyumataka khas kurawwa fawa ekale ge fanuge Qur'ana behe ilmu ge khas dariware Abu Bakr gufana engi wada gannawa emme munasab bekalaki kobak ei sahabi bekalunge terega kudawe shakwa khilafenne Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge mi dariwaru Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu gennawa e dariwara mikan isnagagen kurawuma enge uma meduga huriha sahabi bekalun ekati gande fada mi masakai kurawwa mi wanehmima Allah subhanahu wa ta'ala ge wa'du tedukurawuma taka ekade egfanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adi efo ekade gafanuge matiweri sahabi miwani ekama khasa kurawwa komegas Zaidu gafanu vidalwani timan kale gafana Abu Bakr gafanu vidalwe innaka shabun aqilun la nattahimuka kale gafana ki zuwan ko jakim agol menna ingeni masakkaten hawal qura kama vanama mifada mashruaka hawali kura kama vanama kamuga ulebe waruge zuwan wagutu huskurebe waruge miyak hodumaki mikada kankam hama muhimmu kamekka emmmes ebbas wanje hagigate umurun duwasumaki helifeliwe ule nuwata harakatiruma huri hurahe ehennamawes efada farak tawge emme muhimmu kamakan onnani mashwara devun eiki agukuda kamennu ehennamas harakatirwi amali gotun masake kurmaki ei hashiganduge adi wagutuge tanawas kama gulun huri kama efo vidalwani aqilun
kadege fana ki buddhiwaris bekadeke buddhihuri bekade manaki kaman ahulu veri intelligent bekadeke hembima Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu mikamuga faha kurawwa fur nukutata mi Zaid ge fana iskurevumuga la nattahimuka kadege fana me timam bekalun tuhumaten nukurawwa mane kadege fana ki teduweri amana etteri wafateri bekade kadege fana me duga timam bekalun kan nete shakkevs efu ituru kurawwani emme muhimmu shart nota emme muhimmu sababu wa qad kunta taktubu alwahy li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam kadege fana bevada gennevi me rasulullah sallallahu alaihi wasallam attaka ekale ufanu ga arihuga wahili uwa bekale kamuga kale gafanu mikama iswe wadagen qur'an jama ko debba washa ehiduga zaid gafanu amille fulan e vidalwani hippula e vidalwani fa wallahi law kallafuni نقل جبل من الجبال ما كان أثقل مما أمرني به من جمع القرآن إبكن هيبلغا مكمد أنان أهمية فاروريوما مرالوان منبر وغمن إنجني مفدا بسفلتكم إبدالوني الله غندي بدالومي تمن كليغ فانا فربدين أفولما تمن كليغ فانا أمور كرفينما إكمس تمن كليغ فانا لويفيه تمن كليغ فانا قرآن جماع کو دفوما مي كرفي أمور فلوفر مانكي مسؤولية کے بڑکما ادا کرفن جه زمما کے بڑکان ابے کلونا وسنی وڈا گنوانا ممبر وگولمن انگندن ایما انسان کو مسکتک کمک حوالوار زمما کے بڑکان احساس کروجیا එමිහා එම්මේ ෆුරිහම ගොතුගා එකන් අදා කුරාන කමි ශක්කෙන් ඔක්කමෙන්නු එකමක මීහෙගේ ෆාරවරිකමෙ මීහෙගේ බෙලෙහෙට්ටුන් තරිකමෙ බේනුමෙන් නුවානේ සෝබකි ඒනායන් ඒන ගමිල නෆ්සා එකමෙන් ඔන්නානි එයි කොම්මෙහෙම් වෙස් ෆරුවාතරිකමයක නිම්මන් ජෙහෙ කමෙ ගොතුගා විස්නිෆා ඒ ෆොතිමන් කලේ ෆොන් දෙන්නේ කිහිනෙන් හෙයේ රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් කුරව්වා කමෙ තියාගේ දෙබේ කලොන් කුරව්වානේ අබූ බකර් ෆාන විදාළුවේ ei hewegen wa kameke Allah gandi vidalome egotan Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta qurar qurabati man kale gfana ekaman hushalu wo mongo semme fon timan kale gfano ge hippulu Abu Bakr gfana Umar gfano ekameke macha e inshirahui nota edebe kalunnan e visni wadagen e visnu timan kale gfana visni wadagen timan kale gfano Quran jama qurban fattawa fime egotun liifawa oshigandu ganda adi faifuttaka hidataka kashitaka hantaka mihuriha ecche jama kurvime ege iturum mistonge hittawgawa qur'an wes timan kale fano genna wagen ala piuvvim envima agol menna engeni hame kani liwwa fo ecche kannu hame kani hituga hore ecche kannu ekale fano hutte wada gennevi ehennamas khud ekale fano ekanya kiwes ei qur'an algon menna hamya naqul koddiru mattaka fude waruge ilmu rasulullah sallallahu alaihi wasallam darwer qurwa fawa bekale algon men irada korviya baki ba Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu doswarwa Quran jama korvuma adi ege foga Uthman gafanu khilafatu wa Quran jama kurumga wahaka dengan hafta ga dakkalana inshallah doa ka Allah subhanahu wa taala algon menna ilmu devwa adi ilmu libigem wa haruga ila subhanahu wa taala alukan ada qura mi diinuga furemuduga faati sabit ko genti bene baykam ga levum واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته